Inilah rekaman detik-detik tembakan maut senjata RPG Rusia sukses merobohkan pos militer Ukraina di Donetsk Selatan. Pos tersebut berada di sebuah bangunan 3 lantai yang dibentengi. Rekaman momen penyerangannya diunggah di Telegram pada Kamis 23 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, komandan kelompok penyerang Rusia dengan tanda panggilan Mir diam-diam mendekati gedung dan menggunakan RPG menghancurkan kerusnapan mesin di atap. Di bawah kedok para penembak, pasukan Rusia kemudian melemparkan ranjau anti-tank ke dalam gedung, sehingga meruntuhkan rumah tersebut. Свои вещи убегают, и у них нету особого командования, нету такого, чтобы они там были друг за друга. Они просто бегут, бросают свои вещи, бегут. Это единственное место было, где они, держались, потому что там был очень сильный укреп у них. Там подвал, все у них, там просто было очень сильно защищенное место, но мы его тоже взяли благодаря нашему командиру с позывным МИР. Он всех подталкивал тоже, вдохновлял, поддерживал как бы. Поэтому это не без его участия группа справилась с задачей. Мы держали здание в то время, в шестером мы стояли вокруг здания, по фронтам держали здание, чтобы никто не выскочил, чтобы там никто не начал стрелять. Вот, держали оборону. В этот момент он кинул туда противотанковую мину. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.